Dia more tu, dia bukanlah best, tapi benda yang memberi kesan kepada saya, it's because waktu tu saya kan cakap tadi saya buat stunt sendiri kan. So ada satu scene tu saya kena backflip. So kalau tengok trailer, the last part in the trailer yang kena backflip ke belakang tu, saya jatuh kepala dulu menjunam macam tu, which we had the wrap for the day. Lepas tu saya kena pergi hospital. So balik daripada, alhamdulillah tak ada apa-apa. So balik daripada hospital tu, petang tu kita shoot drama dalam filem tu, and the next day we do the same scene. Okay, so sebabkan saya dah jatuh the first time, saya rasa macam maybe it's my ego also as a stunt performer lah. Saya macam okay, kita dah jatuh paling teruk dah hari tu, so mustahil lah takkan jatuh lagi sekali. The second day kita repeat the same scene, the same style, saya jatuh lagi sekali, face planted. So jatuh muka dulu dekat atas lantai sampai dah ada luka, dah ada bengkak. So memang ada gonti sikit lah, so korang kena touch up by makeup. But it was a very pleasurable experience for me lah. It was good experience lah, sebab kita committed nak buat action scene sendiri and stunt sendiri. So all the injuries semua, bila kita tengok the hasil tu, kita jadi puas hati lah. So itu satu yang dekat Malaysia. Yang dekat Korea, saya rasa sebab cuaca dia sejuk sangat, it was -13 but feels like -19. Dengan windy. So ada satu scene, kalau korang tengok nanti dalam filem ni, dia siap ada bunyi angin tau, macam macam tu. So scene tu while shooting, it was a pleasure experience. Sebab macam saya ada scene tu, saya kena dialog dengan Noki. Saya punya hingus meleleh, tapi saya tak tahu, sebab kita tak rasa tau. Sampai Noki macam, waktu cut tu Noki macam, Aili kau pergi lap dulu kau punya ni. Sebab basically it was so cold that kita orang memang tak rasa expression kita orang sendiri. So it was a good experience lah. Memang before that scene start, semua orang macam macam tu lah. Sebab memang it's freezing sampai kita orang punya expression pun tak keluar. But it was a good experience. What do you tell me to do? Kita tak boleh berhenti sekarang.